Evo kako izgleda kada nema duže vreme sunca. Ribe nemaju kiseonika i onda izlaze na površinu vode. Tamo napred se vide crvenperke male. A ovdje je jata babuškica, koje kada ja priđem one se poplaše i pobegnu u vodu. Sada ću i sačekati da vidim da li će ponovo da izađe napolje. Ovdje inače uz obalu bude i mlađa ovogodišnja, eno vidi se. Evo ovdje kod ove travke dole. Tu kod ove dole travke. Ali one su skroz male, one su 1-2 mm tek. Evo tamo se crni na sredini. Tu su one, samo sada se boje da izađu, pošto su mene vidjele. A ovo tamo, to je 10-ak malih crvenperki u jatu. Eno, jedna babuškica pored njih. Malo pre kad sam došao bila neka i močvarna ptica sa velikim vratom i dugačkim kljunom. Nešto slično čaplji. Tu se krila, sigurno je sačekivala ribu da izađe na površinu. Evo tamo što vidite to crno, tamo, ovo sve tamo, to su sve ribe pod vodom, ispod površine. Znači prišli su gore u gornji sloj vode i sada tu stoje i čekaju da se ja pomerim, da bi izašli na površinu. Evo sad ću i sačekati još malo. Evo ovdje jedna babuška. Evo tamo polako izlaze. Sad ćete vidjeti koliko ih ima, dosta. Samo da sve počnu da izlaze na površinu. Još uvijek je mali deo izašao. Ove druge su još pod vodom. Polako jata se uvećava. Ima ih sigurno preko 100 u onom jatu, ali kada bi sve izašle bilo bi ih preko 400. To su inače babuškice stare nekih 2-3 godine. Evo polako izlaze. I ponovo su pobegli pod vodu. Evo sada će na drugom mjestu da se pojave. Plivaju na nekih 5 cm pod vodom. Evo sad su na 2 mjesta izašle. Međutim skočila je žaba i one su se opet poplašile.